A few moments later. দাদা বাইদেউসকল সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ প্ৰথমতে। আৰু আজি যাতে দিনটো আগে পালে যায়, মাৰপিট নহয় আৰু সকলোৱে মানে একেলগে মিলি জুলি থাকে তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে মোৰ বক্তব্যটো সামৰিলোঁ। মাননীয় শ্ৰীযুত ভূপেন চন্দ্ৰ ৰায়দেৱক আমি আমন্ত্ৰিত কৰিছিলোঁ, গতিকে তেওঁ আমাৰ মাজত বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই। সেয়েহে আমি সময় লক্ষ্য কৰি এতিয়া গাইজ মানে আমাৰ ফটোশ্বুট হ'ব বিহুৰ কাৰণে, আৰু এইফালে মানুহ একদম ফটোশ্বুট হ'ব, তো দেখাই আছো ফটোশ্বুট হ'ব। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगह ताने पे ताने दे उनकी। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का